Ka football ka di ka sports ka babaro ngi iit. Habang ikran siya pang football, hari India. Nimla klem day lap kana siya pang Duran Cup. Ka Duran Cup, ka di ka football tournament, ka balarim tam haduba Asia. Lapinya lekay nenggong ya ka nek tournament, haus nem ka praspa prapupra, ha Simla, ha Himachal Pradesh. Las dang ya ka nek tournament, daw officer ka sorkar pareng, ubaday u foreign secretary ka British India, Sir Henry Mortimer Duran. Nenggong kani ka tournament, kadi ka jeng kun tang hapadeng ki military football clubs, lani ki football team, jong kitnat sipai baper ka sokar British. Ka balong ru kum ka jeng penkilan met yaki. Ka Royal Scot Fusiliers, kadi ka team kabla job nengkong ya ka Duran Cup, da ka papenrem ya ka Highland Light Infantry. Tei haus nem kaknes pa arpusan, ha kastin benengkong lakot sumubha ya ka Mohan Bagan ka Civilian Football Club banyak simenta ha ka tournament. Haus nem kaknes pa saupo, lakan ria no ya ka tournament na Simla siya Delhi. Ha ka ju hikas nem ka Mohammedan Sporting kadi ka Indian football team ka benengkong banjob ya ka kop. Lapan sange katuk anes nem ya ka Duran Cup tournament na benda ka thamaba ka baar, bat ka jing thanam jong ka jing le lai luoj hakari India. Hadim la yo jing lai luoj, ka shujia rengkat bala syam ya ka Duran Cup na ka kamra trikam jong u commander-in-chief jong ka army, Sir Claude Auchinleck, bat hadien ka jing piano ya ka India, bat ka Pakistan, kaladon ka jing persyang benra no ya ka Duran Cup sya Pakistan. Henry u Defense Secretary ka India, H.M. Patel, ula persyak jur, bat ula bu no ya ka trofi ha ka State Bank of India. Kumta, ula yok menpene ya ka Duran Cup ha India, ula tauru ya ka Duran Football Tournament Society, DFTS, bala kli da uhe du ka Indian Armed Forces, ban pentulun syakmat ya ka ni ka tournament. Hadin ka Independence, ka Hyderabad City Police, kalara ya ka nam na adu haus nem kakandai sepak sanpau. Ki team ki berjob bun ya ka Duran Cup kidi ka Mohan Bagan kabla job hadu kan Yusien bar ka East Bengal kabla job hadu kan Riusien. Haus nem arjar ka saw hadin nyopus nem la pengkernya no ya ka Duran Cup na Delhi sya Goa. Haus nem arjar ka kandai la pengkernya no ya ka na Goa sya West Bengal. La penyelek kairu ya ka Duran Cup tournament hakiwi ki jilla kum ka Jharkhand, Assam, Manipur bat Meghalaya. Dei nadu usnem ajar arfuar ba ka Duran Cup krasdang pau por thai bha ha ka ba ki club ba pau ki bajule kai ha ka ISL bat I League ru kilai shimenta. Haus nem ajar ofsaw ha ka sin ka beningkong ka North East United klayo ban khur ya ka nam la du da ka papan liem ya ka Mohan Bagan ha ka penalty shootout. Ya ka Duran Cup menta lapin lekai be season chisnem da kishipai lengba ka Duran Football Tournament Society bat ka All India Football Federation AIFF lemba ka jingkershan jong ki sarkar jala. Ya kinong job laju ya Light League Trophy ka Duran Cup ka Shimla Trophy bat ka President's Cup ka Shimla Trophy ka ka trophy bala ay sumha da kinong song jong ka Shimla house nem kakandai spa san. Tiperlok, kini gidey ki history lingkot, Shipanga Duran Cup, Kulishibun.